tout cas, je profite de votre micro pour remercier très sincèrement le président, mon frère, le président Paul Kagame, pour cette coopération. Et cette coopération qui date de très longtemps. Et que maintenant, nous sommes dans le développement de plusieurs volets. Il y a aussi, vous voyez, un déploiement de contingents, bien sûr, dans le cadre multilatéral, mais il y a un déploiement de contingents dans le domaine bilatéral, qui coopère directement avec l'état-major centrafricain. Et l'un des volets de cette coopération, c'est la formation. Donc cette formation, une partie s'est déroulée au Rwanda, mais maintenant une autre partie, la formation de base, se déroule ici et nous sommes à la deuxième promotion. Donc je suis très satisfait et je profite de votre micro pour remercier le président Kagame, remercier le ministre de la Défense rwandais, remercier l'armée rwandaise pour leur coopération et féliciter aussi le ministre de la Défense centrafricaine et de l'état-major centrafricain pour leur collaboration et d'avoir mis en œuvre la vision que nous nous sommes définis avec mon frère le président Kagame, que je félicite pour sa réélection. Et je pense que la cérémonie d'investiture aura lieu le 11. Voilà. Merci beaucoup, M. Tondari. Je vous remercie. Amasezerano ya Rwanda ntabwo ndi yavugeho byinshi ko abantu wenda nuko batashoboye gusoma ziriya communique n'abazishoboye bagiye babifata nkuko babyumva ngira ngo twanabivuzeho mu ma space n'ibiganiro bindi bishize sinzi ariko abantu benshi batabikurikiye ka tubabwire ko processus ya Rwanda yashyizweho na Union Africaine itoranya Perezida Lorenzo wa Angola kuba umuhuza byari biturutse ku makimbirane ya diplomasi yari hagati y'u Rwanda na Congo bitewe n'ikibazo cya FDLR. Donc aya makimbirane yaje nyuma yaho Tshisekedi atangiye kumenasa cyane avuga ko ashobora gutera u Rwanda, atangira kuboneka hirya no hino, ari kubona n'abayobozi ba RNC, ari kubona n'abayobozi ba FDLR bahurira mu mahanga abandi bazi Kinshasa. Alors iyo tension imaze kuzamuka nibwo bashyizeho iyi processus kugira ngo irebe ko ya desamorsa iyo conflit ikaba yabona igisubizo. Alors iyi processus nta hantu na hato na hamwe ireba M23 nangwa AFC. Iyi processus ya Rwanda ihuriyemo ni leta ya Kinshasa na leta ya Kigali nk'ibihugu by'ibituranyi, nk'ibihugu bifitanye za ambasade ya Kigali n'ubu iracyari Kinshasa, ambasade ya Kinshasa iracyari Kigali, ba charge d'affaires barahari kandi bajya bahurira rimwe na rimwe mu manama mu miryango barimo yaba CAC yaba no mu yindi miryango. Imibanire diplomatique irahari parce que les ambassades ntizafunzwe. Ku rwego rwa Kinshasa ntabwo yo yigeze inoma ambasaderi Kigali. Ambasaderi wa nyuma wabaye nome yitwaga Nkuru Kilombo ntabwo yigeze ajyayo, ni gihe cya Kabila bashiraho chargé d'affaires. Je pense que ça être une dame comme ça très affaiblie ari buba i Kigali muri cadre ya chargé d'affaires. Kinshasa Kigali noma ambasaderi Karega, hanyuma Kinshasa iza kuvuga ko itamushaka aragenda, ariko yagiye nka ambassadeur, ntabwo ambassade yafunzwe irahari. Alors muri cadre none kugira ngo kwera nta ambassadeur bahari kugira ngo bajye barebe ukuntu baganira mu kibazo cy'intera hamwe, ukuntu cyabonerwa umuti soit par l'opération nangwa kubacyura, niyo processus ya Rwanda yashizweho. Nimwo bagomye kuyabahurira cyo bajye kuganira ko nta ambassadeur bari bakiyari. Alors twihuse cyane ibyesho bundi byahabereye. Rero mu byahabereye Kinshasa yemeye ko itanze igiye gutanga plan yo kugira ngo habe neutralisation ya FDLR. Donc mu bintu bumvikanye icyo ni cya mbere. Allo? Yes, turakumva.
ari kwitaba andi matelefone ariko reka oya muranyumva yes turakumva hano uratwumva turakumva uratwumva Oxygen halo muranyumva turakumva neza cyane wowe iri pareke utatwumva uri kutwumva Oxygen uratwumva Top Kivu halo muranyumva ntabwo tukumva wamanuka gatoya ukongera ukazamuka namumanuyeho gatoya niyongere azamuke profitiremo no kugira ngo nshimire abantu bakomeje kugaragaza ubwitange mu gikorwa cy'amashuri ari kubakwa FDRR yasenye hariya ku Nturo ndetse na Kirorirwe bari barahagize umusaka ariko bamwe hano mu basore babyiyemeje abadamu abakobwa inkumi ababyeyi bakuze abakecuru n'abasaza baravuze bati ntabwo iwacu hazaba amatongo ahubwo tuzahasapotinga tuzongera tuhubake ni kubw'iyo mpamvu mu by'ukuri igikorwa cyaratangiye imbaho ziri kubazwa twanzuye yuko abana bagomba gusubira ku ishuri mu kwa 9 noneho mu kwa 9 hakazagera baratangiye imbaho rero zarabajwe hari abitanze hano benshi ndakomeza mbashimire n'abandi mutaritanga mukomeze munyandikire muri DM bije ikenewe ni 43,500 ubu ngubu ntabwo turabona na kimwe cya kabiri cyayo icyakora kimwe cya gatatu kimaze kuboneka agera mu 15,000 rero nshimire n'abandi hano bakomeje umuntu umwe hano wiyemeje aravuga ngo yitanze amapano soreye azagira ngo abana bakore etide ku mashuri natanga security muri ako karere kugira ngo bajye bagenda nta kibazo bafite ryari itangazo ndi guprofita ariko ndaza kuritambutsa aho birambuye manzi ngiye kumwandikira muri DM kugira ngo aze kugira icyo abivugaho ariko Top Kivu noneho wakomeza nari mbonye ugiye profisi yes muranyumva noneho neza cyane muri processus tariki 26 z'ukwezi kwa 4 guverinoma ya Kinshasa yatanze kuri facilitation n'uvuga kuri president wa Angola yatanze plan ya neutralisation ya FDLR ibyo byakozwe mu kwezi kwa 4 mu kwezi kwa 5 nibwo bongeye kubonana tena guverinoma y'u Rwanda yerekana observation yayo kuri iyo plan amakuru dufite ko yayinenzeho gato kuko yari plan iri muri ambiguïté iterekana iyo plan finalité yayo donc bavuze ko biteguye kuba neutraliza ariko modus operandi ntabwo yerekanywe neza ariko icyo ngicyo kikaba cyarafashije mu kudesamorsa crise kuko aho ngaho Kinshasa yemeye ku mugaragaro kw'intera hamwe noneho izifite ntabwo yavuga ko itanze plan neutralisation yazo itaza aho ziri iyo ngiyo ngira ngo yari gain iri très positif kuri leta ya Kigali kuba noneho leta ya Kinshasa yonyine yari yemereye ko ifite intera hamwe kandi ko yiteguye gukora plan ya neutralisation yabo alors ejo bundi babonana juste ko ari ukora evaluation kwerekana iyo plan igeze hehe no kugira ngo barebe niba ama annotation zo leta ya Kigali yashize kuri iyo plan yatanzwe muri kwa 4 ni uko babyakiriye alors bigezaho basanga n'ubu ngubu Kinshasa ntabwo yari yafata ibyemezo bifatika yo kwerekana iyo plan uko izagenda nibwo rero ibyemezo byahafatiwe bavuga ko d'abord habaho cessez-le-feu abantu bakoze commentaires zikomeye au cessez-le-feu voilà au cessez-le-feu ngo n'u Rwanda cessez-le-feu yasabwe hariya ni entre abantu bari kurwana et c'est bien écrit que iyo cessez-le-feu il concerne les partis en conflit à l'est de la RDC. Les partis en conflit, c'est l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Niveau cessez-le-feu yarire. Ariko iyo cessez-le-feu kuki bayisabye kandi M23 itari partie prenante w'intuzi. Niyo mpamvu iyo cessez-le-feu
nubwo yabaye propose muri cadre kugira ngo haze amahoro bakoze burani nka commentaire bakoze nge niko nayize kuko ntabwo ireba u Rwanda, ntabwo u Rwanda ruri en conflit militaire avec la RDC, bari en conflit diplomatique ariko bikemurika muri processus ya Rwanda bitewe n'ikibazo cya tension ari hagati ya Congo na Kigali kubera interahamwe. Dès le départ bien nabisobanuye. Alors kuba rero M23 itari partie prenante wiriya processus ya Rwanda ntabwo ishobora kwemera nangwa kutemera mu byavuye Rwanda. Ibyo ngibyo niko mbianaliza comme expert muri défense parce que niba atari partie prenante ataratumiwe bakamubwira ko bamusabye ngo akore cessez-le-feu avec Kinshasa, ntabwo Rwanda arimwo M23 iganirira na Kinshasa. M23 iganirira na Kinshasa muri processus ya Nairobi. Processus ya Nairobi yo Union Africaine yayishinze ancien président wa Kenya Uhuru Kenyatta. Akiyitangira directement Kinshasa yahise yica kuko yaheje M23 muri yo processus ya Nairobi, itumira andi magrupe yose za Kodeko, za Biloze Bishambuke, za Kapopi, zira zose nababwiye yanga guhereza invitation M23. D'ailleurs chose drôle, hari n'abantu bagiyeyo bo muri société civile, ya une dame je pense Wigoma yaje kuba poursuivi bamwandika no mu réseaux sociaux ngo ko yagiye ku représenter M23 ngo kandi M23 itatumiwe alors que elle ni de près ni de loin na M23 yaragiye no gufungwa à partir Nairobi. Je pense services za sécurité za Nairobi ziramo exfiltra ageze Goma, elle a été poursuivi ngo yagiye kuba nk'amaneko wa M23 muri iyo nama. Uburuba niba byarageze muri iyo niveau ntabwo Kinshasa yari keneye ko muri ya processus ya Nairobi M23 iretrouvamo. Alors iyo processus ya Nairobi yarapfuye, ni Kinshasa yayishe kuko niyo seul mécanisme aussi bagombye guhuriramo kugira ngo habe ibiganiro. Alors Rwanda rero gusaba M23 cessez-le-feu no bashobora kuyemera nangwa ntibayemere kuko baramutse batewe simbona ko bagombye guceceka kuko iyi processus itabareba. Donc ikireba u Rwanda na Congo muri processus ya Rwanda ni programme y'intera hamwe, ntabwo birebana na M23. Icyo kintu abantu bagisulinye bakimenye, niyo point sensible iri muri iriya processus. Abantu bagiye kuinterpreta ngo no ngo buriya ngo Rwanda ni rwo ruri kurwana muri Congo barusabye cessez-le-feu. Non. Le cessez-le-feu yabaye proposé au M23 na gouvernement ya Kinshasa que le M23 ishobora kwemera soit muri cadre ya discipline yabo ntango ikabyanga kuko bitayireba igakomeza operation zayo, kandi ngira ngo yanabyerekanye anariho tuza kumanuka yaje menace yari ikomereye mu makuru dufite, menace hari ya Ishasha na Nyamirima kuko niyo sel voix Kinshasa yari sigaranye kugira ngo itere. Nuko ngo bazana abasirikari bakabashira bakabagusha n'indege hari ya Beni, bakabazamura n'imodokari bakabazana hari Lubero bakabacisha hitwa za Lukanga Irwese hafi ya mission y'Abadventiste, bakamanuka Kamandi Port, bagera Kamandi Port bakambuka mu mazi bagahinguka hitwa Nyakakoma, bagera Nyakakoma none bakazamuka Ishasha bagasa gutanga renfort kuri FDLR zari zihari zahasigaye ziri gucunga umutekano hariya muri konti ya Kinshasa, ariko umutekano na marorerwa bahakoreraga byo turabivugaho burambuye na Nyamirima. Alors iyo menace niyo nzira leta risigayemo iri gutegura ibiteguro simusiga kuri Kiwanja na Rucuru, baciye Nyakakoma nk'iyo nzira ukuntu nyibabwiye de Beni bahinguka Nyakakoma ara ku mazi binjira Ishasha baza Nyamirima, none bamwe bakazamuka inzira za Gihorobo hariya muri groupement ya Binza, abandi bagakomeza groupement ya Bukoma bagatera Swati Bunagana nanga bagateraga. Niyo mpamvu byabaye ngombwa muri strategie yabo kugira ngo iriya menace
n'interahamwe zari zihari nk'uko na leta ya Kinshasa yemera ko zigomba kuba neutralize. Je pense ahubwo Kinshasa yagombye gufelicita ingabo za AFC kuko zayifashije mu kazi ko yemeye, ariko je pense qu'il ifite difficulté yo kugira. Alors importance irimo kuneutraliza kugira ngo isubirane Nyamirima. Nyamirima bari barahageze, ariko bitewe no mu cadre yo kwerekana ko batari muri expansion gufata imigi nk'uko nabavuga ati non so tenter de faire l'expansionniste, c'est le mouvement expansionniste, barahavuye. Cyo gihe bahavuye babisabwe na EAC muri cadre nk'ukuntu bavuye na za Gicanga n'iki bose barahasiga. Ariko kuhasiga muzi ko aho basize nka za Mweso na abarundi bagiye bahava bahasigira tena interahamwe na FRDC. Alors ni nako Nyamirima aussi bamaze kuhava, interahamwe zahise ziza kuhaokipa, ziokipa Ishasha. Hariya niho hari hasigaye kugira ngo abafashe kuravitaya movement zabo no gufasha leta. Buriya bakataga amakara hariya mu parke, bakoragamo braconnage, bahigamo inyamaswa no kugurisha inyama z'intuza z'imvubu, biboko. Hari umuntu uza muri Lac Edouard n'amakara no gukora amataxi kuva Nyamirima ukamanuka Buganza ukagenda za Nyaruhange, Inyabirehe kugeza Ishasha. Hari harimo amabariyeri asaga nka 20, buri bariyeri yose muturage haca atanga amafaranga interahamwe zishyuza. Niba mwabonye amafoto bazungurutse bishimye cyane, no mu mavideo twajya tubona ngo wele mabariyeri hazita kuwa tena. Abaturage bahariya bari barembye bikomeye cyane, nuvuga ngo AFC en tout cas moi je dirais coup de chapeau kulibera bara abaturage ba Nyamirima bari baguwe nabi cyane. Kuva hariya nkwenda ukagenda Kiseguro Katwiguru waba manutse za Mizinga, ukagenda Kamarayika, ukagenda haraza Kafuru, ukagenda za Nyamitwitwi ngo ni hakurya ya Nyamirima, ukagenda za Harakisharu, Buramba, ukamanuka Buganza wajya mu nzira ajya kuri douane ya Ntuza ya Nyamwisi, ukamanuka za Nyabirehe, hariya Nyaruhange. Abaturage bari bagowe cyane. Uyu munsi ngira ngo bari gusavura amahoro kuko c'était important d'abord yo kuribera bara abaturage bari bashizwe gitutu n'interahamwe, kandi niyo ari sigaye iri seule entrée yo kugira ngo leta ya Kinshasa ize kudestabiliza amahoro AFC yari maze na M23 kwetablisha mwakara karere. Donc harimo inyungu yo kukata financement y'interahamwe, kuzineutraliza no kukumira sur le plan stratégique ibitero byose byaza tenda guhungabanya umutekano w'abaturage. Kubyerekeranye na bihano biriya ngira nta na commentaire nyinshi dufiteho. Bira bihano bisanzwe bikorwa, babikoze ku bwa Kabila bamufatira ibihano, finalement yabaye president, sinzi niyo byarangiriye. Abantu ba RCD MRC bagiye babafatira ibihano. N'ubu Kinshasa kubera amatora yabaye yaba ya mbere harabafatiwe ibihano. Bira bihano turacyashakisha turebe akamaro vraiment biba bifite impact bigira ku bantu babifatiwe, kuko kugeza iyi saha nta makuru twabibonera kumva ko umuntu wafatiwe ibihano avec le gouvernement américain niba bamubuza ngo ntazabone visa yiwabo, niba hari amafaranga ye batwara. Nk'ubu nka Twirwaneho ni muvuma y'abaturage, nta kese igira kuvuga ngo ufatiye Twirwaneho ibihano. Sinzi niba Twirwaneho igira konte muri Amerika, nangwa niba ari umuturage wa Twirwaneho ukeneye kujya ngo bazamwime visa. Je ne vois pas vraiment. Je pense que c'est plus spectaculaire que kuba byaba hari ibintu biri réel. Ngira ngo peut-être mu bitaha turakomeza dushakisha ubushakashatsi, mais sindumva vraiment l'importance yo kuba ngo Twirwaneho abaturage bari kwikuraho icumu bakubisweho na biroze bishambuke, aho kugira ngo bahane biroze bishambuke, aho kugira ngo bahane bitakwira. Uri gukoresha amanama na Jules Mulumba bari gushaka kwica abantu hariya muri plateau, ukavuga ngo ufatiye abo baturage ibihano. Sinumva vraiment son importance, niba atari peut-être idéologie génocidaire iri gukomeza kwinjira peut-être dans certains politiciens b'abanyamerika muri yo cadre. Niko analyse nabiha.
ikindi hari justice mwabonye yabera Kinshasa ngo bakoze condamnation y'abayobozi bamwe ba M23 n'aba AFC ira nayo c'est un procès spectaculaire bajya bavuga ngo l'information chasse l'autre imbona ko bakoze biriya kugira ngo bakoreho information y'ukuntu bagiye mu biganiro bwihishwa bashaka ko biba bwihishwa na AFC hanyuma biba démasqué par aba experts hirya no hino. Alors il fallait ko bashakisha ikintu cyakuraho uwo mwuka bazana ikindi kintu mais kuvuga ngo ufatiye abantu bihano muri territoire udakontrola antukabira no kwikirigita kuko iyi saha abo bantu 25 bahaye ibihano ntabwo bari muri territoire gouvernement i contrôle. Ubu ngubu Kinshasa Tshisekedi il a déjà perdu sa souveraineté kuko hari territoire adakontrola adafite ubushobozi bwo ko exercer justice kuko ubu yisaho umuntu uri Kiwanja umuntu uri Ingungu umuntu uri Mushaki umuntu uri ki nta muntu wavigoma w'umupolisi ngo agiye gufata y'umuntu ngo kubera akoze iki niki. Hari justice ihagenga hari defense ihagenga nta musirikare wa Kinshasa ngo agiye gukora operation i Nyanza ntibishoboka. Donc iyo territoire ni ikindi gihugu c'est comme ça qu'il faut appeler. Alors gufatira abantu bihano bari muri territoire da contrôle ngo urabakondamye en tout cas c'est un couteau c'est un épée d'Allo, ni un coup d'épée d'Allo. Je pense qu'il n'y a même pas beaucoup de commentaires à émettre kuko bari muri territoire et aho Kinshasa ita exerce sa souveraineté, ita exerce sa justice kuri population iri hari. Alors niba population itageraho bumva nta bushobozi bafite kuri president Nanga, nta bushobozi bafite kuri General Makenga ngo baramukondanye kuko atari muri territoire ya contrôle, ari muri territoire iri en dehors. Icya kabiri nubwo byaba bibaye ngo babatse ubwene gihugu bakubwene gihugu ububaye apatride. Alors kuba apatride ni procédure ubwene gihugu umuntu niwe uburenonsa kugira ngo bakwa kubwene gihugu nayo ni procédure ndende kugira ngo muzamvita n'abajuriste bababwira ariko amakuru ufite ngo umuntu bamwatse ubwene gihugu ni procédure ndende idashobora kuba yaba muri circonstance ihari. Ikindi cya kabiri ubwene gihugu bwa Kongo nubu nta n'icyangombwa bugira ni igihugu kitagira carte d'identité niba ngo ubu kiye congolais qui ne l'est pas. Passeport ntabwo ari pièce d'identité ni titre de voyage. Congo kuva muri 97 nta carte d'identité d'ailleurs kuva muri 93 nibwo bwa nyuma mu buto yatanze bira carte verte kugira ngo abakera murabyibuka na flambeau. Kuva icyo gihe ni Kabila muzehe ni Kabila fils ni Tshisekedi ntawari waha indangamuntu abakongomani. Donc pour dire même la nationalité congolaise vous est requis kirigita. Donc ibyabaye bira byose ni théâtre kugira ngo bakure information muri télé bashire mwindi ikomsa ifate la toile bibagirwe biriya byo guhana babala gufatira ibyemezo barabakoloneli bafunzwe bavuga ngo ntibemera ko bare bagiye mu biganiro alors que ariko byari bimeze kugira ngo abakongomani batabandama ngo bagiye kuganira n'abantu bavuze ngo ntibazaganira nabo kandi bo babikeneye. Giyo MP commentaire nakora ku kibazo mwabajije kiriya justice yabaye n'ibihano byafatiwe abayobozi bamwe bira bihano nta mbaraga bifite nta na sense bifite kuko arababifatiwe n'ubu baracyahari ntacyo bigeze baba nta impact bifite no muri lite iri kuba byayihungabanya nangwa byahindira isura yayo. Ngayo makuru twabagezaho kuri zi commentaire n'akamaro ishasha na Nyamirima byari bifite sur le plan technique, sur le plan géopolitique no sur le plan ya stratégie militaire no kugira ngo abaturage bave mu karengane. Murakoze bwana Muhire, murakoze bwana Richi, micro kabanyibashubije. Urakoze cyane bwana Top Kivu, turagushimiye. Ngira ngo mbere yuko abantu bazamuka ngo bagira ibibazo babaza ndi kugira profite manzi muranyihanganira kubera ko